U ponudi Agencije za nekretnine Novi Dom predstavljamo stan garsonjeru za iznajmljivanje površine 28 metara kvadratnih. Stan se nalazi na prvom spratu zgrade. Renoviran je. Sa novom PVC stolarijom, roletnama. Grijanje na struju. U hodniku ima plakar, nova vrata, interfon. Kupatilo je također novo. Iznajmljuje se isključivo na dugoročni period. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Agenciju za nekretnine Novi Dom na broj telefona 066 885 399.